Sound check. Maya payabak po kay kayungan, pagmasusyan tayo po ngeni, ingkadwang Domingo ning Koresma. Kaniting banal a kapag masusyan, iyabi atala po karing kayakatang panalangin, ding makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan ng pamilya ng Sardas at Luz Medina, Ray Anselmo Ronquillo, para king kabaitan ng Jonel Pamentuan, Ernesto Puentes, Noemi Lusung, Mylene Puentes, Rhea Lee Santos. Para king anibersaryo dari Aime at Ofelia Manuntag. Para king espesyal na intensyones dari Lelia Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Marie Chris Paldeng, Mercy Pel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, pamilya ng Michael at Nida Orquico, Rica D, Catherine Paldeng, Annie Rason, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed and Karen Joy Dimitri, Evelyn Candelaria, Trina Yason, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez, Aileen Gangcuangco de la Cruz, Alice Galang. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Corazon Gloriani, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Jesus Navarro, Olga Mangalus, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, Joaquin Bernas, J.D. Asis, Brent Kyler Castro, at ding sablang kapatadtang masakit. At para karing alang hanggang kapainawan daring kapatadtamong mayangon na biye, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Roberto Gosun, General Amando de Mata, Teresita Dalay, Fe Baluyot, Teresita Panlaki, Marie Chris Sison, Janice Franco, Diosdado Manansala, Doktora Lilia Cabrera, Federico Benco, Romeo Bernardo Sr.,
Josefina Teñedo, Elizabeth Paras, George Buan, Petronilo Alfaro, Mamerto at Marina Ibarra, Ray Cabanilla, ading sablang kaladwa kim purgatorio at deta ng ala ng makaga na kapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ding balang metong kekatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatang ganaganang frontliners.
Anting beto nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon damungan, king lagi ng iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili yasan ang parati kay kayongan. At kaya ka ante mo rin. Kakaluguran kimit mong kapakumbaban, ganakantalang ini at sisyan, ding sablata mong kasalanan, at aduan tamo ing kalam ng pakalulo at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginong Jesus, king mula ning Getsemane, may nalangin ka, ingko pa ning kasakitan, milawot yake ka. Dapat aliwa ing kaburian mo, nune, ingking ipayang matupad. Gino pakalolo. Ginoo pakalulu. Kristo king krus nga mong kinulait king iba, bakit pepaimburisan mo ko? Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, inyang mamamate ka king krus, pigkatiwala mo ingke kang sarili karing gamat ning iba. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O malugod ay iba, king makuya de penandit, pe paligayan may anak mo, king mata sa bundok, banpasik nangan may lub, misadsad, king kayang misyon, at patatagan ding kayang alagad. Bustan mong ing panga at syuna, ning kay kang anak kaniting Eucharistia, at ding amanong papasyag na kay kami, ibayo ra kami at dinan sala, at tetagan mamusan king tungkol me king biya. At agawang mayaning pusan ding kapatad me. Ang gaking ibayo mo kaming kayabe ning anak mo, king alangku pa sa sala na ning kay kang lighaya. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Luklok tapot makirandam, kingamano ng Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. King panahon na ito, si bukane ning Diyos i Abraham. Abraham, nga na keya. Nano po, nga nang mekibat. Kanito, sinabi ning Diyos keya, ito kime iisaak, ing anak mong kabubugtungan, apakamalan mo, at munta ko king gabon ning Moria, iyain me kanako anting ayin adurulukan karingking bundok at ituro ko keka. Karas daking lugal at tiro na keya ning Diyos, mitalakad yang altar i Abraham at sela sana ing dutong babo naniti. Kaybat, dimput ne ing pataram, bansaksakane ing anak na. Dapot, inaus ne ning anghel ning Ginoo, nga na, Abraham, Abraham, nano po, nga nang mekibat. E may papaten o nananan balang ing anak, nga na ning anghel. Ngeni, balo kong tapat kapin king Diyos, uli ning may pigkayit keya, ing anak mong pakamalan. Tinalangaya i Abraham at miglalawe. Ikit ne ing metong atupang lalaki, ang makasabit asagu king masuksok. Pintalane at dekap, ban idawon anting kalibe ning anak na. Manibat banwa, ing anghel ning Ginoo, inaus niyang pasibayo i Abraham. Nga na, susumpa ko king kakong sarili, sasabyan ning Ginoo, antining eme pigkayit ka na ko ing anak mong pakamalan, pangako kong
panwanan da kang makanyan-kanyan, at para kalangkoring palipi mo, maging kasing dakaldoring batuin ning banwa, at balas kimpampang ning dayat malat. Samsamandoring syudad da ring karelang kasalang, karing palipi mo, mi panwanan la, ring sablang bansa, keti king yato. Matupad iti, uli ning pemintuan mo ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, impakibat tamo po. Lumakad ko, King arapaning Ginoo, King labwad daring mete. Ulitan tayo po. Lumakad ko, king arapaning Ginoo, king badbad daring mabie. Ya pamurin ing kakong penaligan, agyamang nga kong sinabi, lubos kong milugmok king kasakitan, panandamaning Ginoo, nunging metong karing memalen na Matea. Lumakad ko, King arapaning Ginoo, King labwad daring mabye. O Ginoo, ako ingkekang talasuyo, susuyuan da ka, antimo ing pamanyuyo na keka ning kakong indu. King kamatayan, liligtas mo ko, keka kakong idawon ing ayin ning kapasalamatan at ampanganan king kakong panalangin. Lumakad ko, King arapaning Ginoo, King labwad daring mabye. Ding kakong pangako king Ginoo, kakulang tuparan. Ning katipunan ding kekang memalen, king sanktuaryo ning templo mo, karin Jerusalem. Lumakad ko, arapaning Ginoo, King labwad daring mabye. Pamamasang iba, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Nung ing Diyos at yuking panig tamo, nino pa ing makalaban kaya katamo. Pati na ing sariling anak na, pe pasubalyan, nune dinaune para king ikakayap tamo. Nung pati anak na binyene kaya katamo, ipagkait na pakaya kaya katamo, ing nanumang malyaring ay biyena, nino ing makapamarsala, karing pinili ng Diyos, nung ing Diyos mismo, pepayala na nung sala, nino pa ing makayatul karela. I Kristo Jesus kaya, aliwa, emu ing meteya para kaya katamo, sinubliya namang mebye, at atyu king wananing Diyos, at mamilatan niya para kaya katamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo bang parangalan ing mayap a balita. Itamungan po, merandam niya iba't king mas lagabiga, ing metong asiwala nga na, itiya ing anak kong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakirandaman niya.
Inginu manatiliya kay kayo, at kaya ka ante mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ita, Jesus minukyat ya king matas sa bundok. Ding bukod mong tiki na ilapin di Pedro, Santiago at Juan. Samantalang makalawe lakeya, ikit ding menaliwa aske. Ingimala na meging maslag yaking puti, aing ninuman e naapaputing makanyan. Kanita mo rin ding atlong alagadikit day Elias sampo ni Moises, makipagsalitala kang Jesus. Nga ng Pedro kang Jesus, Maestro, mayaping keti tana, gawa kong atlong tolda, metong para keka, metong para kang Moises at metong para kang Elias. I Pedro ang ponding abe ng alagad, mi takutan lang emo nano, inya enabaling sukat ng sabihan. Ing metong abiga, lintoya, at lilo nga nala, at meramdam ya ing metong asiwalang ibat king biga nga na. Itiya inganakong kaluguran, makiramdam ko kaya. Kanita mo rin miglalawe king makapadurot, dapot, alanong ikit ayaliwa, Jesus yanamong kayabera. Samantalang kukuldas laking bundok, maigpit ng penabilin Jesus karela. Eyo pa niya biyan kanino man itingikit yo, hanggang inganak ning tao, eya pa sinubling nebye. Pemintuanda, ing penabili na dapot, ilayla mo, pisa sabyanda ing bagay may palyari. Nano'y buri ng sabyan, king pamanyubling miya. Ing mayap ng balita, ning kagatang galigtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Misa na yaldo, migla niya ako pong masakit. Kaya king St. Jude. Ating kong linya na masakit kaya king katamong parokya. Ini pong masakit, atin niyang cancer. At agpangking kwento daring familia na kanako, may kakomplikasyon na po, karing internal organs na. Makataning nebye, iting masakit, terminal na. From the hospital, may desisyon la, ding familia na iulida na, king balera, uling itimurin po, ing advice na ning doktor na. Bali po kay bat keng linyan, iting masakit, may kipagkwentuhan ko pa mo, pumidinan kong pamikatagon, ban kanita makipagkwentuhan ko, karing familia na, niting masakit alinyan ko. Maluwalwaya pa po, ining misis na ning masakit, inyang sabyana kanako nga nang magkwento. Among, te patana na kami po, ning doktor na ning abe ko. Terminal ne po makataning ne. Paswelo ne po kano nung dasna na pa po ing 5 bulan. Sinabi na po ning doktor na kaya kami nung pwedeng sabyan mi na kaya. Ing sitwasyon ng kabilyana ban kanita balo na. Among nano pong gawan ko. Nga naning misis, naniting masakit ka na ako. Among nano pong gawan ko, nano pong gawan mi. Ipagtapat mi na po ba kaya na makataning niya, na terminal niya? Nga nang nengutang ka na ako, niting asawa na ning masakit. Diyos ko nga pong Ginoo. Antira ko mo naman pong tigtugan, marimlang danom king kaurasan na ita, kay bat nang kitna na ako, king makanitang kutang, niting misis na, ning masakit. Bakit? Kurugubalo nung nanong pakibat ko, migla niya ako umurugo O bandan taw, liya akong papagdesisyon da. Papagdesisyonan da. Nung kailangan na baka nung sabyan, pagtapat da. Kaya, may patok nang ko, king tuto. May pipi ko. May paisip ko. Kasakit ako tang, ne po. Nung ikangkot nanda. Nung alimbawang may misita ka mo, kakaluguran yung masakit at inyang cancer. Sabihan na kaya ni nga na, nano pagtapat ko na. Nanong sabihan mo ng pakibat mo.
Kasakit ng pakibatan, mapangkutnan nyo na ako po karing sakramento, agad akong pakibatan. Pero nung kutnan nyo ko, nung dapat na bang sabihan, kaniting masakit, na terminal ne, makataning nebye, paterakan nyo na ako manggang pareho kong kay libitis, tumerak ko. May kade ko baling sabihan ko, mag-a-e-i-o-u ko siguro. Kasakit ako tang. Kasakit abilita, kasakit ng pakibatan nita. Pero, palagay ko po, kingisip ko, depende po kasi king masakit Ale? Depende king masakit. Ating kasing masakit, potang ipagtapat mo, sabihan mo kayo, ing kabilyana, agyo ng tanggapan. Pero di ngaliwa, potang pagtapat mo karela, ing kabilyanda, agyong tanggapan. Atin po kasing masakit baloyo, potang ipagtapat mo karela yung sitwasyon din kabilyanda, matibay lalub, pero atin mo rin pong matbud. Atin po kasing masakit baloyo, potang pagtapat mo, sabihan mo karela yung kabilyanda, di ngaliwa, potang pigtapat mo, mipayapala. Mipayapala. Atin naman, magwalala. Magwalala. King mi pasage ebanghelyo, terminal ne inggino. The transfiguration of Christ. King mi pasage ebanghelyo, makataning ne inggino. Balo ng Jesus, na malapit na, ing kamataya na. Balo ng Jesus, na arapan na ing kamataya na king Jerusalem. Buri nang sabyan, masala na po. Ne po, malino na king gino, king kagatamong mi pasage ebanghelyo, na panasakitan de. Patende ka rin king Jerusalem. Miras na ing oras na. Balo na kamatayan, ing dasnana. Nga na po ning mi pasage ebanghelyo. Meging maslag yaking puti ing imalana. At alang makapalto king makanya na puti kaya king yato. Nga na ning mi pasage ebanghelyo. King ebanghelyo tamo, makataning ne ing ginong Jesus. Terminal ne ing ginong Jesus. Ako po, nung balo ko mo sigurong makabilang no ringaldo ko kaya king yato, may kad manaliwa ko rin aske. Nung balo kong makabilang nala, ringaldo ko kay tiking yato, manaliwa ko rin siguro aske lupa. May kad manuling ko king takot kanita. Nga naning mi pasage ebanghelyo, sinlagya lupa yung gino. Sinlagya yung ginong Jesus. Kukulait na nilagyo ning kamatayan, dapat ing boses ing siwala na pa rin ning Diyos, payang kayang daramdaman. Iti yung anak kong kaluguran, at tunay kong katulan. Sisiwala na nilagyo ning kamatayan ning ginong Jesus, dapat ing siwala na pa rin ning Joseph payang kayang daramdaman, ing kutang. Nano mo pong pangkwaresmang mensahe, ing ipayabot na niti kay katamungan. Nanong mensaheng pangkwaresma, ing pawaganan ning mi pasage ebanghelyo king balang metong kay katamo. May naliwaya as king gino, tutu, pauli ning paratang nga kamatayan na. May naliwaya as king gino, tutu, pauli ning lalapit a pasakit kaya, panasakitan de. Kabang lalapit, ing kayang kamatayan, sasalang lakwas, ing biye at espiritong panindigana. Among, nano po nga manwan yung biye at espiritong panindigana ning gino. Nano iting biye na, nano iting espiritong panindigana. Iti yalang aliwa no na ing biye at espiritu ning Diyos, ipaat kaya, ae mababawas aslag, sala kaya. Kumbaga, king pamanaliwa na po aske ning gino, king kaurasan na ita may naliwaya aske, sinlag yung ginong Jesus, maslag ng maslag lubos king gino, na ene atikom ning kamatayan, ing biye a makatayid king Diyos. That there is life after death, nga namawari niti. Eya mo kabudmate, ating pamanyubling, maybe that's why the transfiguration of Jesus depicts a glimpse of His glory, a preview of His resurrection. Halimbawa po, maglakbe ka, magbiyahe ka, balo mo mong baloy kang tao, potang migbiyahe ka, potang malapit na kaking terminal. Ne po, nang kay balo mo itang terminal, yapi na kay kang pipanguldasan, karin kakuldas. O mekad, ing terminal, metong yarin connecting flight. Ne po, kamo kabud kuldas. Nang kay karing aliwa, hapi na ang gana nita, ban kanita, lumipat la pa, king aliwadang puntalan. Terminal na yung gino, totoo ita. Palapit na yung palapit, king kamatayan na. Sinlagya, bakit? Uling masala na kasi kaya, na connecting flight ya mo, ing dasnana. Ing kamatayan, yung connecting flight na, kan king panibayong, king panibayong biyena, king kasumangit a biyena. Ing kutang po,
Dapat bang sabihan king tao na terminal na kabilyan? Dapat bang ipagtapat king tao na terminal na kabilyan? Ing pakibat ko, depende king terminal. Depende pa rin po king terminal. At uling depende king terminal, ing kwares mangeni yang makibat kanite. Wa naman, dapat at sukat mong sabyan na yung terminal, ake kang dasnan, yapin yung connecting flight mo. Nino yung connecting flight mo, alang aliwa, no yung ingapong gino. Nung ing Diyos, nung Jesus, yung terminal tamo, nung ing ginong Jesus, yung connecting flight tamo, eya po kapupusan, nepo, eya po kayang ganan, iting dasnan tamo, no iti pa maglipat yamo, king pamanyugling mebye, at anggapan tamo, itamong tao. Talagad ka nga po. Sasalpandaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu. Lina lang king banmatyatu at kang Kristo anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagli king upayaning banala Espiritu, may bayit ka Santa Mariang Birhen, linasam lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye. Pepay tasya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukom ka ring mabye, apong menga mate. Sasalpantaya ko king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bye alanganga. Amen. pakamalan ko kakaluguran ng Diyos, enepe pasub balyan ing kayang anak. Abi bite sa tamong kaibat ning antikaniting kalam, enetangyan ning ninumang ay biyena kay katamo. Kambe ning kasalpantayanan, manalangin tamong enikingib pa, at nga tamong ang manigapu, pakiramdaman me ing kang balayan o Ginoo. Ulitan niya po. Pakrandaman me ingke kang balayan o Ginoo. Para king kapanaligan ang in Diyos malapit ya kaya katamo at antimurin karing masolutang kalungkutan at sablatang kapag subukan. Manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman me ing kang balayan o Ginoo. Para king tetagan at katapatan, bang alatang kupas gagawan, ing matulid at mayap, agyaman potang mangailangang maragul, apamagkapilit, manalangin ta aking Ginoo. Pakiramdaman me ing kang balayan o Ginoo. Para ka ring makabuklat a pusot gamat, bang sumaop ka ring sablang daralan kasakitan, manalangin ta aking Ginoo. Pakiramdaman me ing kang balayan o Ginoo. Para king kapayapan, abukod mong in Diyos, iyaang makayabye at makatabi king sablang takot, manalangin ta aking Ginoo. Pakiramdaman me ing kang balayan o Ginoo. Para king pamisan metong at pamitambayan, karing kaya katang komunidad Kristiyana at kambering sablata, taong mayap apilubluban, manalangin ta aking Ginoo. Pakiramdaman me ing kang balayan o Ginoo. Para king mitmong tiwalat kasalpantayanan ay eta mabating king kamatayan, nune miligtas king panganib, kaya be ng Kristo, karinggamat ning Diyos, manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman me ing kang balayan o Ginoo. Iabet hala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan daring familya ng Sardas at Luz Medina at Ray Anselmo Ronquillo. Para king anibersaryo ning kebaitan dari Jonel Pamintuan, Ernesto Fuentes, Noemi Luzong, Maylin Fuentes at Raynan Lir Santos. At para king anibersaryo ning kasal dari Jaime at Ofelia Manuntag. At para king special intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Mercy Fel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, pamilya ng Michael at Nida Urquico, Rika D, Catherine Paldeng, Ani Razon, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Jovet at Karen Joy Dimitui,
Evelyn Candelaria, Trina Yazon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez, Aileen Gangcuangco de la Cruz, Alice Galang, at para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalos, Cherry Cacño, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Corazon Gloriani, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Jesus Navarro, Olga Mangalos, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, Joaquin Bernas, J.D. Asis, at Brent Kyler Castro. At para king alananggang kapainawan na rin kapatid tamong Meya ngunabye, lalong-lalo na de Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel, Mark Louie, Juanita, Marian, Roberto, General Amado, Teresita, Fe, Teresita, Maricris, Janice, Diosdado, Lilia, Federico, Romeo Senior, Josefina, Elizabeth, George, Petronila, Mamerto, Marina, Ray, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detangala ng makaga nakapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong gekatamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan na rin kapatid tamong may apektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan na rin kaladwa na rin kapatid tamong may turan kaniting pandemya, at para king kaligtasan na rin katamong sablang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Pakrandaman me ingke kang balayan o Ginoo. Ginoo nung atsuka king panigmi nino pa ing lumaban kay kami. Ing anak mo manigapuya para kay kami. Pakiramdaman mo kami at pakiramdaman me. Ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa anang Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king katamong ikasablala ating mabilog ng Santa Iglesia. Papagbanalan mo kami, O Ginoo, ilako na sana niting Eukaristiya, ing kasalanan me, baging makapagsadyang magmasusi, king pamanyubling me. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginoo me. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka ante mo rin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilata ng Jesucristong Ginome. King banal mong bundok, bilalag na ing kayang ligaya arapan, ding kayang alagad. Si Janano para king lalapit ng kamatayan. Nasanong ituro kapamilatan ning batas ading propeta. King ingmi pangakong Kristo, kailangan niya pang dumalan kasakitan, bayo yung miras king ligaya ning kayang pamanyobling miye. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banalo ipay, kayong panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbaragay kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayo yung midaon ko sang lub king pamaylasat kamatayan, kinuha na yung tinape, at pepasalamat yakeka. Pira sune at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikungan at kanan niya. Itiing ka na akong katawan, amidaon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan, ginawa na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyan na yung kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banket ami patawaran na rin kasalanan, dapta niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan.
Inyang ini gaganakan mi o ipa yung kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo. Darawon miya keka iting dinape ng biye at ingkalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng mi sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong ning manalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing sant iglesia mong makalaganap king meto yatu ban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming obispo, ipasyano ing kay kaming obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antiningking binyag, meteye kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, ting kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo ngengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panawon. Burian dakat maligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na, kambenat kaya, ipang mayupayang kagum ning banal ay espiritu, pupuriang nakaparangalan, mangganan tingalan hanggang. Ngenipun ti mga anak nang inampuning kay katamong malugod agino, maus tamong ngeni kaya karingamanong tiro na kay katamo.
Ikabos mo kami o king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupan ing kang pakalulo, parati kayong may kapos king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling keka, ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia. At pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyet magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka, antemore, Ipakit tapungening misasan metong tamo, king kapayapan. kapayapan po kay kayungan. Ngayon kay katamong malugod ang Ginoo Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos, sumilalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws, king apuna ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas ming amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Ginupa, salamat kami para kareting banal na misteryo. Amamatad kay kami ketiking yatu, king metong, nang dake ning tutuking biye. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Luklok tabo sagli. Please be informed that this coming Friday, March 5, our Station of the Cross will be led by the Solana community. This will take place at the church patio, followed by the celebration of the Eucharist in the church. The schedule is as follows: 4:45 p.m., Holy Rosary; 5 p.m., Station of the Cross; 6:30 p.m., Holy Mass. Let us be one with our parish community in the observance of this Lenten activity. Thank you. Siklaod tapo. Ingoratio Imperata. Manalangin damo. O mapamakалulu ampun mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan me. Adon me keka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatena, karing dakala tao. Adon me ngeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat may kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot making sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo, ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ngantabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot at bukod mong para king kapakanan na ring memalen. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansame. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling na ring sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawan na, kumayap na lasan ang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meya ngunabye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon, ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap na ring sabla, at ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginome. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis me keka king kakulangan me, nun ebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatiliya kay kayo, At kaya ka ante mo rin. idukuyo reng buntukyo at manigapuking bendisyon ning Diyos. Ingib pa ning sablang pakalulu,
Dinina nakatamo nga limbawa ning kayang ganapalugod, king pamaylasa na ning kabubugtunga ng anak. Kapamilatahan ning kasuywan yu, king Diyos, at king kalupang tao, tanggapan yu sana ing mabilang ng kanwanan. Amen. Paniwalan nyo yung kapamilatan ng kayang kamatayan, Kristo, linupig na yung kamatayan kapilanman. Pagkaluban ako sanang biye alang angga. Amen. Beba na yung kayang sarili alang-alang kay katamo, tukyan nyo sana yung alimbawa na at makiraki king kayang pamanyubling mebye. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos, amayupayang tutu, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing banalamisa, mayarine, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.